ka Animal Husbandry and Veterinary Department Directorate of Dairy Development West Giant Hills ha ka khandai tarik kalapenlong ya ka awareness program halor ka jingdan kam bandi ya ka dut ka balong shibanta ka jingle buram ya ka National Milk Day ka banlong ha ka arpan rio tarik uni ubnai ya ka jingyalang lapenlong hayung wali ka chiliang raj ha ka jingwan ya shibanta ki khynnah skul ringkat ki nohikai ka chiliang raj Government Lower Primary School, Chiliang Raj SSA Upper Primary School, Lum Perdi Yongpia Upper Primary School SSA, Pok Musyang Upper Primary School SSA, Bat Kapanaliar Upper Primary School SSA. Kiriu Shampang ki balawan ban ai jing batai shampang ka jingmantoy jong kadet kilong ka kong Mibel Syllad, Senior Dairy Officer, Animal Husbandry and Veterinary Department, Directorate of Dairy Development West Giant Hills, Bat Uba E1 Dairy Technology, Directorate of Dairy Development West Giant Hills. Habakut ka jingyalang layok ki kintien kublay na Orelan Syllad, General Secretary Chnong Chiliang Rat Juwai, bat ya ka jingyalang lapenwai da ka basamdut a syabarok ki khynnah skul bat nong hikai. Jadi pi kadut ye go manage go wait ke yang pi te kalpat ai ki nong hikai ki em hemi sabhara ai kan ko berta chaka SMC committee yang di school yang pi ma repair wala de kwa pi idut haga midday meal i ni office yang i kloi i bunyo i pi ni bha i ha office UPM ga bunje ki do te la da haga MRP i dai chi rupau kilo Handrai la dihim pi naga la dihim pi de benta khynnah skul ye yu pedunai pi pi ka distributor price ni bha i wuro kwa i wa ka state yong i yong man wa ka ka state ka wa di skhet ye ka ka dot ni bha yu pi according na ka Indian Council of Medical Research do ong ka kamni ne wi po wi bru em kam di wi ka dot dunai ya ka less 5 gram 294 like almost 90 grams per day. Lactose form of sugar. Untuk sucrose lactose check what sugar ni. Jadi em tahu kamtam ni kena rugi mo. Jadi ka composition yang lebih no. Kamtam yang i bro. Ini lactose rabonu kaga human milk. Kada bonu no, kada bonu ini daun ini irap atau brain development. Kamtam ni Terlepas ini ada merat, kita hari lactose ni, M4.9 yang ini almost double. Ia kata yang ada merat. Tidak ada human milk, we component of hair we are the merat atau lactose. Protein ni ada milk, ada tu MR protein. We casein, we whey. Casein ada example ini paneer, itu tipe paneer ini.